Jadi iro masyarakat kuburu jangan ditinggalkan. Yaitu makan jala atau lo masyarakat kuburu na wali ku wani jumai. Karena memang kan ada. Kan Nabi ta makadah setiap malam Jumat ruhnya orang muslim yang telah meninggal itu dikembalikan ke kuburnya. Makanya ulama kita itu ziarah di malam Jumat. Yaitu ampai papor kase wani Jumat minalo matareka. Pak manasang kana lolong akong makiro. Jadi ini penting. Makanya iya na tu ampai pabu bepan atau riolo deka palasai. Andre na deka palasai. Selain karena memang steril dan juga memang karena doa. Jadi makanja manang sinin na pokokna idi to mani makokoe yang nggak biasa nih. Tapi angka bahayana. Iya kolese ice de pahan natae wai bahaya. Iya na tu ampai ya ko tau panrita pajokai madeceng tapi iya na sanrot tamaiwi makasolang. Nah, iya na tu namanya ka soko patan rupa na pake mak dakwa na runtu isanro na pak bantu turuwe. Itu nih gare. Masalah nih tuh. Masalah nih. Dupai na pake masam pajang. Iya tuh dupai pak de pagaga sanro komayin ang kami man neto dupai. Waktu namo pa nabita ang katau mate na suruh nabita mampatudupa supaya iya rumpun na dupai de na metade bauna de na pada ko parfum yaitu parfum yang tade bauna dan bisa ditekan iya ko dupa de na metade bauna tatta itu 5 wangi dan itu bergelombang magi na wangin na sitongan na harumannya yang dibutuhkan pak maka de nabita iya tu malaika na poji agagama wangi tanya rumpun na apa iya kene rumpun apa aja na dupa tapat tu motor pixer ban na tapajala ngokyo na pintu tagasya katal lupan no ni rumpu ilalang kon itu namanya katau salapahang nasa rumpun na je tu dupa palatui padahal makadami ya nak dumpu na dupa nang kabaw na masur yang tu na poji malaika na malaika mi tu cata isinin na decenge mo pigaw iya mi tu mapalatu na alay si polo nasa rumpun na dupa palatui salah-salang kita nih gare cede bawal lesena ini ilmu yang harus dipahami pak jadi iya tiya deu patak dengia tuh maka nama patudupa memang ulama-ulama kita komelo matarawe mapatudupa magina patudupa na sabak salain de nak dape namo malaikat juga suka na poji malaikat anu mawangi yaitu ampai nabita namo 2 jam purana lalo naisate kada nabita pura lalo ke pangka mo pibauna onro seru na nabita parpunya itu yaitu si makun raya dena wading iya wangin na makun raya lena mi bami mau pole lalangi dena wading masui saliwa bauna paangka hade sa podai maka dayanang ka makun raya na parfum na mawi na tanya muhrim na mimawi tanya lakay na maka dosa na yaitu makunray pada ko bersih na si bawe itu tau mimongi parfum na yaitu bahaya na deni ate makunray lo joka yate mi mawangilada ko jokay apa iya turone kong kamawangi tapamatan na itu dena kadage rumabo tapamatan na milalakin ripole Makitu tapahangi di makun raya ya apa ya tu napura na wacara matannya nanya ko sorry monri makada pura na tu podapu ngalina to mi atu makado ganrusu memen nih jadi ini penting jadi saya ingatkan nih makanya di ya tu minyak wangin na makun raya nampak tapi tidak berbau makanya gincuna matanra tapi dia nak bau ya tu syaronewe berbau tapi tidak nampak nang karoani mak badda ega anu bacana ya tu komate huhe jadi ini makanya saya wasiatkan ini maka iya tu batena tau pandrita riol gamay pak suku memetoh napakia semanang angka cek de takali wingerang apa iya hadi tuko kampung ipake hayero termasuk yaitu penentuan hari maka dasa angka so makanja langsung na bali maka dekong ka makanja berarti ka maja
tanya asoe maja keadaan ngemi tabahangnya barak na walengi contoh kahe botolo iya kuya botolo elay risari way rinung makanja tapi iya kuy lisari anggoro botolo ka maja atau anggoro ay ko demo patapahangi walengi contoh lain iya kuya rotola lorong yo kuero angka sumimana lolo koro makasakang sinin na tau laloy na to mana bitina tapi iya kuya tola si wali de gaga aga madari pau makadaja mo koro lalo majati ro lalange tanya lalange maja aswemi pato yo koro maja dabahang ya logat tani rewa loko gamay angka narampe alena panguluta Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi kataupan rita yasa Sayyid iya ko makadita Sayyid barati ara Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi angka kita naoki kan sunna Jawa surur makadai angka tu aso hindari maki buat acara mapak boting aja sakangnya aja nokoro betongan na sukura aja nokoro meko letek bola baru aja nokoro meko men patatok bola aja nokoro kega Rabu terakhir maka daki di capur raba biasanya yang kali nggak tahu apa nola pak galung yoko de nak gugu ko capur rabai iya miroi di kasalahata nasaba nasangnya Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi tau panrita lopoy pahikma maka daya ko aso arabana pacapurang ulas safar taluratu 20 sabu abalana paturu po ng Allah Ta'ala pole lahun mapus loko lino itu pada Rabu terakhir bulan Safar tapi cica misi tahu hanya di bulan Safar selain bulan Safar itu tidak iyo po di sinin na capur rabae majamanang ko di kasalahata ternyata aso na maja ternyata aso maja iya rosso rabae terakhir bulan Safar makanja cuma kabatulan mi rosso masamangi na paturun na po ng Allah Ta'ala balae pole langi nasabari denolay tayero aso tanya aso denolay tapi karena di situ ada bala yang diturunkan Allah pada di maka dake kata pite meki mulai yarong kasumasakang patok-tok kadala binihindari namo mani de panatok kita pito lalo kamana jamuki labi milese maki itu maka labi mu ko aja mujamai kan makiro itulah yang dipakai orang tua dulu cuma kadang ngidi jadi masalah nasabak dena pala imaka daulah siaga royasa saperang na pakai mana nasa pokok na sinin na Rabu terakhir majamanang na pasalan ito salah memang padahal dasarnya ini ada ya pak ya tuat-tuat yang kemakanya pak ya ko jumai maka datay majako elei de na majako elei makanja mi ko macawi majumata tate sa pulosi dito makanja apa onron na no malaika pole langi untuk di hari Jumat makiro maka ni monrin na tu jumai malisa latu sebelum asara coco ni apa asara pinarewa itu jadi makom itu cuma demi napahangin tayo makanya kalau dibaca semua hadis ternyata iya nanasang waktu makanja apa iya konoy malaika pak baraka ang kagaga tatanang insyaallah salama kuwatu na saba malaika milaw doang ngi yan na to ampay ang kadua waktu makanjala da yon roy milaw doang imon rin na subu patau tatte apala sebelum subuh latu imon rin na subuh sibay mon rin na sarae latu sebelum mangaribi tapi aja tahu sakay ko macalla ni matan na soe papisoy majamay nasaba masumana ni jingyo ko tu untuk masumpah karena dia menyembah matahari yo pwede na pamanang imasu anak daray apa lay mita samset lakunro itu nih kare padahal itu larangan dalam agama patamay anakmu
aja mo sure macule ko macala ni mata nasoy sasa mo aja mo biarkan ita gatung apa yan nadapi mga ribi sasa mo non rigi makalicubu yan na to na madari na pakete mapat di arona na langsung mati itu jin pakaian yatem memang makadami tomatotariolo pemali ini ilmunya sebenarnya angka mana pak tidak boleh sandar di daun pintu aja tasandre ko daun pintu karena itu menolak rezeki 40 hari aja tabuka jendela sampai selesai sampai sudah asar sampai maghrib na sabaon ron na tama jinge na kunri itu dale aja mo seri kawan niwi ya kome ko masari lebih baik pole saliwang mo sari lalang aja mo pole lalang ilaw saliwang karena malaikat rahmat akan keluar kamakiro biasa kata masari pole lalang law saliwang ko pintu itu iya kawan itu dia na pole lalang law saliwang o kuyolo na pintu ni na sari lalang na panapulong ako tilalang na sabak makademagay de na sumalaikat rahmat makito ang kamana tu pa disangan na pa aja mo lulukang iwajuju mo pakewe magay patapulos so na dali mo itola siulas sa pulos so na ina tu ampe madaring kato mabalu nasa pura si malomolomo dali magi na makundur-kundur si nang kamana pantangan na ijama denilisari bempay kawan niwi ibiarkan on rawa elok bang dia namanya madeceng itu itu ada pak Imam Sarnuji kumakanya kakak kita nah coba gare buka kita nih Imam Sarnuji dalam kitab Ta'limu Ta'lim 20 pitu agak-agak kunrui dalek na tahu termasuk itu jakai kong kapolo isina nih pake dia namanya madeceng itu teh jaka sipo maka mana itu tomat dulu pemali padahal itu memang tidak boleh itu ampai tasak na nabita siwak kidi sikat gigi jakai lalang si bawa cambing si bawa cila jadi begitu itu sunnah tapi aja na jaka polo kemana pak kemana ilmu na saya baru dapat kemana ngimala dasar bahkan kemarin saya ada itu di buku cetakan Lirboyo itu kemarin dosennya Steinbone kayak minta ke saya bilang, weh tak dampangi kak Pak Kiai, saya tidak sempat beli. Pak ya tiap makalasya. Ya kalau kak aku toko buku nama nipi-nipi bawa nahais. Lau baca lah tu salah saya napa dewan liwi. Akan na wali na lawala ni Pak Disangan na. Iya pemikiran mi pakai marogi dia na cocok ko dia niala. Jadi aku baca na tatalupulo milampa lau patamma ko tu. Ya tanatama na wisa ni kada yesa na lau taro dia kada nawala ni Pak Disangan aja na wali bawa na. Pak namo ya liris satu nih. Tapi kemarin dia tanyakan, kenribo nerostas. Kak, maaf saya kemarin itu kan di Pacitan ambil itu. Buka dan kecil bukunya. 40 lebih halaman. Itu santri Lirboyo kalau tidak salah yang menulis. Jadi memang termasuk itu 10 Muharram. Kayak mana tuh? Melipas sero, melipat tapi, melipas sering. Ternyata ulama kita dari dulu menyampaikan, ya nang kapasari mo li 10 na Muharram, mu pasandre ko pintu mu pangoloyase mu yaro didina ko pasari didi ko pasari gamma mu pundriase gamma na edenan re ko parma jadi yo kumanang itu jadi itu nih ulama-ulama kita dulu tahu apa ternyata kemarin Gus Kayum saya buka ceramahnya ternyata itu 10 na Muharram namo bere-bere ko tuma puasa to namo bere-bere pak, angka kok kita binatang-binatang pada waktu itu berpuasa sebagai tanda kesyukuran. Idi isuruh kima puasa, maka dia nabi tato si ko idi ya ko maku ma puasa ko 10 na Muharram, ya dampengang idosana si tahu. Si tahu. Ya ko mapandre ko 10 na Muharram, lai papade apalan na ko na pandre sini na umaku mapamule pamulan na latu capana. Makitu unroigan apalan ya tu ampai isuruh tema peca. Peca aga peca pitun rupa to iya ro pitun rupa polok ko na binu watun na talalino pitun rupa andre na pendre kolopina nas watun na pajat talapas 10 Muharram melo nasui cedek mana mani nasaba ako mana mani sunna pa barasan na yan na to nilaw doang po tapagan na ka nga engkay wawaku melo manre na dena na siya ganreve turun la parinta sinin na ya tu pitun rupa pa pasipulungi napamunaso mo pegay wena najapuni na pa katutalulap pa kukurangin na baca iya na nabaca tau pandrita makadaya komelo ko
manasu na cede warra mo na mega tamumu kamoy warra mo baca yaro katukoya napa mo palen na ganna nanre tawya tu demi pak gurong yaro anci tau seke ki matu ayatu na pake na bino magi na pitun rupa nasaba pitun rupa memang to andre na pacio magi nanca jipeca nasaba mega tau memang re na cede mani sehingga isurup pegai wena ya kung kagagay nasu na mega wena yan na tuwan jipeca tapahan ni deni suroi mapeca isuro mi mapandre apa iya ko mapandre o koro pada apalan na kota pandre sinin na umana na bita mapamulay pamulangin latu capana jadi di tau sogi aja ta peca magi pe na tau pandre te na suro te mapeca apa iya peca cede modalana cede modalana ya nang kakaluku si batu gola calla 2 batu kemudian warra si setengah liter 5 tau dena puraiwi ya na tu apa maka da peca no dena mega modalana na wadi ko mapandre memudahkan dalam agama maka na magi na pitus tas padalang kahadesa na bita maka da yan ang kaandre 5 rupa ni sigaro manca jilasan niya tu na 5 rupa na yati ampay bakit nga kamandre acara na da na 5 rupa 7 rupa ha padahal ka desa nabita yan na 5 rupa na andre sigaro dena natak de racun na to dena nule malabur begitu menghindari tapi dewat yang mandre acara andre moki haidi maku itu sitongan na makanya ulama kita dari dulu itu paham tapi ini sama kada ya kuyateng ite mapeca mesa dena na pandre sehingga na pataru mega to makada bida sebab dena pahangi makuye jadi saya ambil istilahnya sederhananya begini maka da iya kotoma guru agama aja mona tapatoma pasala ko de panilolongan apa iya ro na jamay tau matoy riolo deje tu na maka da iya ro na jamay maka da na jama bawa de gaga pak guru cuma ang kami lesse jadi na manasan ang kasih sala gamay aja be na tacuri tapi ya kode to pagaga maka da isapai gare aga hakikat na cuma mega mitu de na pahangi na jama bami ya ko wani jumai mapatua pi ko wana de nadi matan raya naman di juma mapatua pi ni na pamala aga na tario koro gola kasi nanca jidupa olilase apa mawangi mana ya tu napa mapabitau nasa aja musalay mani boleh ko ni jumai na onro natural lah setang apa natengi lau kajoka nonro boleh makanja ibadana paya ko wani jumai tak buka pintu na langi makiro ukon itu ampai suruh monro makasibiang dena lau kajoka dena majawan ni jumai makanja mi cuma natemi kajoka upo na monre makoko makade wani jumai tu liam miro wani jumai nasang lemi me na pigau tapi desa na mariaga karena itu masih dibolehkan yaitu sampai termasuk yaitu berhubungannya Pak Bu nah tepat tentu tuh agama kenapa tentu ya kau tahu pandrita matika ang kami matau tu nesang imonrina loro makan jalada kau tahu melo jajia ngangana na maturu sikola agama akibua imonrina loro atau yolona atau imonrina subuh apa ya no ko tumulan ro na tako jaji demo pasikola pasantren yalina meto mema pasantren iya na imonrin na sama kibuay ya kumuan tare lo pasantren madari lo yolo latu boleh na pangantara na itu jadi yan na de mo didito ngang iyo po kumu kibuay imonrin na loro de na marajing malomo mo patujo nasaba siyang kami mangi makiro akatana ini tuh sampai kehadesan na nabita nasa nga pero makade kehadesan makin nabita jika engkau ingin masuk ke dalam kamar ibu bapakmu di siang hari ketuk pintunya itu isyarat demi na palempuin nabita makadokur makanja istilahnya iya mirona intin na ro maka daya tu ya sang agama tanya tu basam pajange namun ya tu andrewe patamay to agama namun ya ro jama-jamangi patamay to agama yan na tu ampay namo tu bola tay di ogi de to tapada to tawe magi nasa gitiga pangata na ito yo po atu bola natin natakipaturum mi
yo pidi bola tau gie tu ngai makohe napa lirin na 55 kode na papa magi na 55 itu 5 waktu sholat. Anak kadeng itu dia gagan nak bali ganjil manang namo tu nak bakna ya kode na sera 10 sidi atau 10 telu tatane ni gare paki buah bola juwe na tau pandrita mana podange pamage na saya ko ganjil itu na puji pong Allah Taala. Apa yan nakada nasa iya nang katau mak bola na 10 tu na ba na maponco sunga tu napitawi namitawlada hamate ipaya mako itu inapatung kamanang nasaba yan na muna bita mako to masampayato mate ko pagan na italusap itu ganjil jumlah na pagan na 40 tau paya ko 40 taong kawali cidio ko to nakalipatan 7 tu manasa pitung ngaso jajin nate akikaiwi ya kode mo mampu koro pagan tambay pipitu 10 pa okoro mo kikai ya kode no ko 10 na pade mo pamusampa tambay si pitu 20 sidi umuru na nanae 7 tahun sure masampajang untuk menghadapi 7 tahun berikutnya 10 tahun barasai nasaba ya mupasame ko 10 na tahun malomon itu najama ko 10 na pa 20 si di tahun beranjak dewasa itu lian itu si pakna tambah si 7 tahun selesai makuliah itambah si pitu berarti 40 iya ko 40 telu muruk na tawe pa na de na sogi makoleman itu na mate o ko ni romala dasar makada iya nang katau madeceng umuruk 35 na madeceng mataru ya tu tapi ia na 40 telu muru na namakoman itu kehidupan na mopek ko bate na makalichua makareso 5 koman itu itulah yang ditakdirkan bahwa maku itu kehidupan gang kamate in makitu iya na tu nakada Junaid al-Baghdadi na katau 40 ni tau ngumuru na namega mo pamasalay na jaman niya madecenge malabimi ko mate ne kutuoy na solangi man niya lena aja mo tatarsinggung ha sekoniro palabangangi mamagi-magi na Pak Barakai po Allah Ta'ala akhiru kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.